دم باش تماشاوان هجا ج برنامه مجاری که میوانه که دیسان بورنن به جاری امی بره خود بده شنگالی و تیوزانن چند روز بره کنفرانس یک بکات بو اف کنفرانس گله گرین بو سر به کنفرانس هجی چه تا هفتن کی بشتر بو انجامنامه کو هات بار بکرین چی بو و سر روز پلان سازی وشی امی به مجاری با آخرین هر وها ربری گله کود ربر عبدالله جلان پیام دوش کنفرانس رشانده بو اف پیام چه هات پیش بازی کردن چه هات دست گرفتن و جنهاشون به اوی چه خبر هستیم میکنه ویم جاری باخن میوانم حوالا سوهم شنگالی بردم که تبگیر آزادی جنین ازدی هم خیراتن gelek spas. برسو هم هاد سری ده يعني كي قال مقالة konferans يكون هوجي بشتار بون أرمانجا konferans يشبو وكي بشتار بو وشكو هات بو Di serî de beriya ku em pirsê bidin em konferansa ku di roja li Şingal hatî li darxistin destpêkê de lê rêber Apo pîroz dikin her sal tevahî şehîdan pîroz dikin. Ev konferans li ser nêrîn û perspektîfên rêber Apo hat li darxistin. Bi taybetî jî piştî banga rêber Apo ya 27 Şubatê ku banga aştî û civaka demokratîk ku rêber Apo kirî piştî wê di hevdînên ku hatine çêkirin de rêbertî her car Şingal xiste rojeva nîqaşên xwe de û li ser vê esasê jî civaka êzdî re peyam şand. Bi rastî jî peyama ku rêber Apo mesela jî civaka êzdî re şandî ku tê de bal dikişîne ser mijara Rûnesasê. Rêber Apo dê em bêjin dê nameya xwe nameya destpêkê de ku civaka êzdî re şandî got ku banga aştî û civaka demokratîk Rûnesas e û herî zêde jî ji bo êzdiyan Rûnesas e. Ji bo wê rêber Apo gelekî giringî da parastina çand û hebûna civaka êzdî berî de ji rêber Apo xwedî gelek nêrîn tespît û gotinên bi qîmet e ku ji bo civaka êzdî di halî berxwedanê de di aliyê mayîndekirina çanda êzdiyan de taybetî jî di vê mijarê de xaleke esasî ji rêber Apo bal kişand ser Şingalê ji ber ku rêber Apo bi xwe jî dibêje meselen ev bank bersivekî lê dijî heftî û çar fermanê heftî û sê بله fermanên ser civaka êzdî ye. Li ser vî esasî wisa civaka êzdî pêwîstiyek dît ku di Şingalê de gav bavêje. Bi rastî jî konferansa ku heke hate li darxistin gelek mijarên sereke ku tê de hatine nîqaşkirin yanî di esas de jî di serî de fêmkirina banga rêber Apoye fêmkirina nameya rêber Apoye ku çima rêber Apo dibêje civaka êzdî bila di mijarê Rûnesasê de pêşengtiyek bikê bi taybetî jî mesela di nava cihên ku êzdî lê jiyan dikin de Şingal çima hewqas rastî êrîşekî pir giran û pir mezin hat heta niha êşên wê pir bi kurahîbetên jiyan kirin دوی آلدوسا خودی گرینگی که گله کی مزن بو براستی یعنی چاوا جبو جواکا ازدی لالش جه کی گله کی مقدسی پیروزه جبو ازدیان شنگال جی همان خودی واته کی او دیروکه کی گله کی گرینگه هاش بویه که جی مثلا جواکا ازدی اگر امبالا خوابتنه به هزارین سالان دی شنگالی ده چاندا خو ناسنامه خو پاراستی جه کی قدیم یه جواکا ازدیه اش بروی جی گرکی گرین بو کودشن گالی ده افگاف به آویتن لی د کنفرانس ده جی اف نقطه بزرالی هات سر زمان کو بله رونساس تنی نجبو ازدین شنگالیه جبو تواهی ازدیانه و جواکا ازدی و جی رونساس دروشلات ناوین ده پیشکتیه کی بکی اج بوی پیوستی گلکی بنی قاشن پر برفره هیا ده همو مجاران ده آلی مثلا امبیجن ادبیات ده د آری کوچها دگری مثلا چند خوی هی حتی ها بردوام کری دولمت بکی دگلک مجاران دوسا خودی گرینگه کی گلکی مزن بو به تایبتیش مثلا جواکا ازدی هکا دشنگاری دما جنیز و فکری ریبر آپو ناس کر لسر خبری خستن کر یعنی زیاتر جبو زمینه کی گلکی باش و آماده هکر بکار پیشنگتیک جو کنفرانس کی بوی رنگی را بکی بله دبی دری دوسا یا بالکش وسا کو بالا هر کسی کشان yani مجای رونساس هاتنی قاش کرن گلک میوانی جی نتو بهورین جدا جی هاتن تبلی کنفرانسی بون دوی آلی ده و او جی خودی لوی روناس درکتن yani جگاوا دست بکی ده خودی درکتن کی چی بو او بخوجی خود ناف ده ببینن
Divê mijare gelekî girîng bû hem di şinga de konferansek wisa li darxistin û li ser banka rêber Apo li ser nameya rêber Apo xwedî giringekî gelekî mezin bû. بله ji kîjan bajaran ji kîjan welatan û ji kîjan nasnameyan jî hatin beşdarbin û bi tewayî giştî. Bi rastî çend meha amadekarî hate kirin ji bo vê konferansê. Yani gelek hewildan hatin dayîn ku êzdî ji deverên dîtir jî werin tevlî bibin. Hem yani hewildan hate dayîn ku hem ji Rojavayê Kurdistanê hem jî ji Ewropayê ji êzdiyên me Ermenistanê Rusyayê tevlî bûn çê bibê. Hewildanekî wisa gelekî hate kirin. Lê ji ber sedemên ku dişin gal de bi rastî jî dorpêçekî heye. بله Ev xal wisa hinek astengî çêkir. Ji ber ku piraniya mêvanên me ku ji derve tevlî bûn bi rêka internet bi rêka teknîk beşdarî konferansê bûn. Yani heger ki derfetek wisa heba û şingal nedê dorpêç de ba ew bi xwe jî hat bana konferansê de amade bana wî bibe dewlemendiyekî hîna mezintir û xurtir. بله Tenê me dikarî bû ku di Iraqê de mêvanan bînin beşdarî konferansê bikin û bi rastî ew bi xwe jî hatine asten kirin. Yani hem ji Başûrê Kurdistanê, ji Kerkûkê, ji Mexmûrê, ji Silêmaniyê, ji gelek devên dîziriyên Iraqê, ji Bexdayê, însanên meselen hem jin hem jî em bêjin mêr ku hatin tevlî bûn, xwedî kesayetên em bêjin siyasî bûn, xwedî cihekî wisa giring bûn. Bi taybetî jî mesela ji behşêqa hewildan hate dayîn ku êzdiyên behşêqa jî bên tevlî bibin. Di rê de gelek pirsgirêk derketin bi taybetî ji aliyê artêşa Iraqê ve ku nehêlan derbas bibin. Divê adet yani me xwest ku yani ji deverên dîtir jî tevlî bû bana. Careka tevlî bûn bi rêka zomê çêbû, bi rêka peyaman çêbû. Lê careka dîtir wisa weke ku dihate xwestin ku yani şingal malavaniyê mesela bir ji hemû cîhan re bikê û şingal de çêbibe zehmet bû. Yani rohmê wan zehmetiya jî careka dîtir em dikarin bêjin hem beşdarbûna mêvanên ku hatine asta ku bi rastî ji dewlemendiya ku dane konferansê gelekî giring bû. Di vê noqteyê de em dikarin bêjin yani di demê pêş de yani dikare hîn bêhtir cihekî ku bikaribe hemû êzdî bikaribin tê de yani em bêjin bi rehetî mesela konferansê xwe çê bikin. Yani rastî mesela yani ji bo êzdiya min dest pê kişî got ya hem şingal hem laleş cihekî gelekî pîroz e. Di laleşê de jî em bêjin li Şêxan jî dikare konferans were li derxistin lê şert û merç li ber çavin. Yani di wê derê de yani em bêjin bi salayê mesela di şingal de êzdiyekî ku em bêjin li dijî sîstema pedekî derkeve yan jî mesela li dijî wê derkeve nikare heta biçe laleş ziyaretî bibe. Divê alde astengî hene rastî hem ji aliyê hikûmeta Herêma Kurdistanê ve hem jî aliyê hikûmeta Iraqê ve li dîsa jî wisa di nava van astengiyê de em dikarin bêjin mêvanên ku hatine bi rastî jî dewlemendiyekî gelekî mezin dan konferansê. باشه د کنفرانس دروژه د گرگ نقاش هاتن کردن نقاشی گزیده درکتن پیش Rastî destpêk de ji xwe em dikarin bêjin yani konferans hem bi peyaman hem jî bi nameya ku rêber Apo ji civaka êzdî re hatî şandin bi wê hat destpêkirin. Yani hem di peyaman de jî wisa yani ev xal wisa gelekî hatin mesela ser ziman ku Rûnesans çawa dikare were ava kirin. Em çawa dikarin mesela ji ku derê de dest pê bikin û بله wisa dewlemend bikin. Yani taybetî jî mesela diwan rûniştinan de yani yek taybetî jî mesela em dikarin bêjin li ser çand û em bêjin behweriya êzdiyan di seranserê dîrokê de civaka êzdî erdînkariya ku civaka êzdî lê jiyan kiriye yek mijarekî esasî em dikarin bêjin ev bû di alî dîtir de jî mesela di nava Rûnesasa ku em anha rêber Apo ji me re pêşniyar kiriye mesela weke civaka êzdî em çawa dikarin pêş bêxin. حتی نها مثلا اف نقطه گله که هذا سر زمان ریبر آپ بخواجی دنامه خود گفت ایدی فرمان بداوی بون یعنی به وی بانگیر ایدی ویل سر بله جواکا ایزدی فرمان چه نبن دوی آلی ده ام دکارم بیشن اف نقطه هذا سر زمان یعنی دنامه هفتی و چهار فرمان ده براستی جی مثلا جواکا ایزدی جواکا ایزدی چون داکر مثلا دگلک فرمان ده به هزاران کتاب هات نشوتاندن به هزاران ام بیشن یعنی تعدهی های جواکا ما دوی آلی ده پیوستی به هیا کجارا کا دیتر مثلا دیروکا جواکا ازدی چاندا جواکا ازدی وره لکولین کرن وره برهم کرن وره نویساندن و دوی آلی ده به مال دیروکی به مال تواهی جواکان
البی آلده وسا ام دکارم بیشن هم مهوانین جی هک هاتینه هم جی دسمینر آنده جی هاتنی خاش کرن یعنی لسرانسری جهانی جواک ایزی به فرمان آنده ناس کرن ایدی وسا دوی وسا نبی یعنی لسر آخا مزرا بوتان لسر آخا مزرا بوتام یا یک جگلین هری قدیم کو جواکا ایزدیا کوری بر اپو گله کی گرینگی ده دوی نقطه برسامدین جی د کنفرانس ده پیام ربر گلیکوت ربر عبدالله جلال هات خواندن او پیام د کنفرانس چه وقت پیشوازی کردن چه وقت دست کرد راستیجی دەستپێکی دا دکارم پێ بێژم یعنی دەستپێکی دە جوواکە ئێزدی gelekî kêfxweş bû ku rêber apû bi bihwariyekî hew xasî mezin ku bihwariyek mezin da civaka êzdî di heman demî de barê civaka êzdî jî wisa em dibêjin giran kir yanî di nameya herî dawî de jî di peyama herî dawî de jî ku rêber apû ji civaka êzdî re şandî bi kêfxweşekî gelekî mezin bi moralekî gelekî mezin hat pêşwazî kirin û bi rastî jî mesela hemû delengên di konferansê de di heman demê de jî bi giştî em dikarin bîjin civaka êzdî yek bi yek gotinên rêber apû hewl da ku fêm bike heman demê de wate bidîtê ku berê de jî rêber apû bi rastî jî ji bo parastina çanda civaka êzdî gelek xwedî hewldarên gelekî mezin e û divê noxda ez dikarim vê bêjim berê de ji rêber apû got ku ez dizanim ku civaka êzdî ji min hez dike enha civaka êzdî jî gelekî vê yekî baş zanê ku bi rastî jî yani rêber apû jî gelek ji civaka êzdî hez dike yani bi vê awayî em dikarin bêjin hevdû temam dike بله rêber apû mesela di peyama xwe de gelek tespîtên girîng kirin bi taybetî jî mesela yani çandekî hew qasî dewlemend ku heta roja îro hatiye parastin rêber apû dibêje ku erkê her ferdekî Kurd e ku xwedî li vê civakê derkeve xwedî li vê çandê derkeve berê de jî rêber apû got ku mesela êzdiyatî koka ejdadê Kurda ye ev çand heta niha berdewam kiriye û aniye بله yani di gelek noktada mesela divî alde yani rêber apû giringî didîtê aliyê dîtir de jî mesela bi rastî jî mesela civaka êzî wisa tê digihêjî ku rêber apû bi van peyaman bi van perspektîfan bi van nêrînan dixwaze ku çanda civaka êzî êdî dewlemend yani hîn dewlemendtir bibe hîn bêhtir em dikarin bêjin nasnameya xwe gerdûnî bike cîhanî bike البی آلده خودی واته که گله که گریم و دیروکی بود جواب که ازی باج بله زنه کوری بر اپو یعنی ده همو گوتنین خود ده همو پرسپکتیفین خود دخوازه کبراستی جی اف چند yani ev çanda olsa devlet were parastin di heman de bêde rêbera xwe dibêje ku divê civaka êzdî xwe xistin bike yani divê carekadî tu bendawarî cihekî nevê ku parastina wê bike di hemû aliyan de tenê alî parastina eskerî de ne di aliyê mesela em bêjin parastina hem coğrafya xwe de hem aliyê çandî de aliyê civakî de divê civaka êzdî xwe biparêzî mesela bi taybetî jî di mijara Rûnasasê de em dikarin vê bêjin ev mijar di konferansê de jî hata nîqaş kirin heta niha belkî gelek kitap li ser çanda êzdiyan hatin nivîsandin lê êzdî dibêjin tam rastiya me îfade neke ji ber ku êzdiya bi xwe re nivîsandiye rêbera xwe dibêje hûn li ser çanda xwe binivîsînin بله hûn li ser bihoriya xwe binivîsînin û hûn mesela bikaribin ku bi rastî jî mesela yani em bêjin pêşengtiyekê di mijara Rûnasasê de bikin yani taybetî jî mijara mesela bêjin Rûnesas mijarekî gelekî berfireh û dîrokî ye yani di civakê de guhertinên zihnî hema wisa hêsan hêsan çê nabin bi taybetî jî di konferanslerim dikarin vê bêjin ku rêber apû mesela di hemû kitabên xwe de jî em bêjin di hemû perspektîfên xwe de jî pir giringî dîde mijara azadiya jin û بله di nameya rêber apû de jî rêber apû got jin pêşengên esas ên vê tekoşînê Tê wate ku rêber apû ji jinên êzdî vê dixwaze ku di mijara Rûnesasê de mijara ronakbîriyê de di mijarê parasê di hemû mijaran de divê jin pêşengtiyê bikin بله çawa ku Daeş dema êriş kir destpêk de dest avê di jina êzdî destpêkê de hew qasî êrişî di şexsê jina êz de êrişî çanda êzdiyatê kir rêber apû dibêje li beramberî wê yekê divê jin serî rakê divê jin mesela bikaribê em bêjin rastî jî mesela pêşengtiyek ji vê yekê re bikê di roja îro de bi rastî jî weke di nava hemû civakan de jî di nava civaka êzî de jî êdî em dikarin bêjin sîstema destladar amir serwere yani بله ji bo ku jin azad nebe mesela ji bo ku jin pêşengtiyekê neke bi rastî jî mesela gelek hewildan hene
بگلک آوای مثلا جنت بندست کرن دوی آلده ام دکارم بیشن هکا ریبر اپو دخوازه براستیشی یعنی جواکا از دی بگره سر جوهری خوی حقیقی دوی آلده براستی پیاما ریبر اپو پر دیروکی بو پر گرینگ بو و بگشتی جواکا از دی ببالداریه که گله کی مزن بو موراله که گله کی مزن پیشوازی کرد باشم. پرسام داوی ام جامعه هات بار بکرین و گلک بریار و پیشنهاد هاتن بار بکرین. شبونه کو بریار و پیشنهاد نامه تکیون مریتی بکاته کنفرانس ترانساتlantik چود پیش خو و چه خبر خصم کن. يعني راستي جيك جي هو بكاربي مثلا اف امبيشن بلان سازيا هكا دو كونفرنس دركاتي يعني جي برياري هكا دو كونفرنس دركاتي يك جي افا كو نشمش ده هكا يعني ندمكي دريجة كو لشنغالي أكاديمية زانستين جواكي ين ريبر عبد الله أوجلان هاتيه بكرن اف أكاديمي دبي بنجهوي ورا خورد كرن بله. براستیجی مثلا دوی مثلا اف اکادمی ببه چافکانیا همو مثلا زانستین دناوا جواکا ازدیده از بی آلده پیوسی بتشتکی هیا یک جه دو کنفرانس دجی اف حتا نقاش کرن دوی جواکا ازدی یکیتیا خو آوا بکی باتفاق بی يعني قالك نهار روشن بير هنا كاتب هنا نويسكار هنا كو نلبا هفن هاي يكي بسري خوا كاركي دي مشاندن دبي مثلا اف اكاديم ببه مثلا ناوندا كومبونا روشن بيرن جواكا ازدي بله. ودبي مجرد لكولين بكش وخا دي امبيشن دي انجام نامي دي بريار خاطنا عشكرا كرن يك دبي نقطة ده مثلا كو امبيشن اكاديميا زانستن جباكي كو بكاربه لبر پیک آنینا وان بریاره ده برپرسیار به او بگشتی جی مثلا بیشن اندامین کو دلگین کو دو کنفرانسی ده آماده بون دبی مجردم دکارن به وسا بین سر زمان آلی دیتر دشی دشنگال ده اکادمی جنولوژی هم بیشن هاتی آوا کرن ده مجارن درباری مثلا زانستا جنده به تایبتشی دیروکا جن ازدی لکولین کرن اوانا کرنا برهم يعني وكرنا كتاب افيك قالك جرينجا ده عالی دیتر داشی مثلا ام بیشون خود بریار هندشی مثلا درکت هولی کو چند جواکا ازدی ام بیشون فرمانی هکر سر جواکا ازدی هاتنا جیان کرن بکوراهی و ورن لیکولین کرن بکوراهی و ورن بیساندن عالی دیتر داشی مثلا دبشی و چند هنری ده پیشکتنین مزن بکاره به چه بکی و یا اساسی جی مثلا کو یک جو بریارین سرکه یک کنفرانسی بکو بکاره به فرمانا کو جواکا ازدی جیان کی وەکە جۆنۆساید ji بۆ nasکردناوی li seranserî Dunyayê xebat bidê meşandin divê alde wisa gelekî giring e ya dîtir jî ku bi rastî jî mesela ku ew nebe yanî pêkanîna van biryarin mesela gelekî em bêjin zehmet bibe yan jî mesela ronesas ew ê hêdî pêş bikeve yek jî ew çi ye yek jî azadiya fîzîkî arê ber apo ye yani birastî jî mesela ji bo azadiya fîzîkî arê ber apo divê tekoşînekî pir mezin û xurt were meşandin ku rêbera bikare bi dişert û mercekî azad de nêrînên xwe fikrê xwe perspektîfên xwe bi civaka êzî parve bike divê mesela tekoşîna ku dişin gel de tê meşandin derbasî hemû deverên ku êzdî lê jiyan dikin yani bi taybetî jî mesela mijara rûnestasê ne tenê mijarekî girdey şingalê ye mijarekî girdey tevahî êzdiyane û di nav de jî mesela dikare bi rastî jî mesela li kêleka mesela bahwariyên dîtir netewên dîtir bi hev re em bêjin ji bo pêkanîna aştiyekî mayîn de ji bo pêkanîna hevjiyanekî wisa em bêjin bi hev re azad ku bikaribin mesela divan mijar de pêşengtiyê bikin rast e rolê sereke dikeve ser milê civaka êzdî ku civaka êzdî em bêjin ji ronasa pêşengtiyê bike li de alî dîtir de jî divê mesela biyekîtiya bi netewên dîtir re bi bahwariyên dîtir re vêyekî mezin bike berfireh bike ku yek ji daxwazên serekeyên delegeyên ku konferans de amade bûn ku ev komxewatên wisa konferansên wisa berfireh li deverên dîtir jî Iraqê deverên dîtir jî were çêkirin ku ev mijar bi berfirehî bi li gel kesên wisa zanyar li gel kesên lêkolîner li gel van kesa were nîqaş kirin û yek ji mijara esasî ji bi rastî jî careka dî em dibêjin divê bi rastî jî azadiya fîzîkî ya rêber apo misoger bibe ji bo ku şingalekî azad hebe û çawa rêber apo dibêje divê şingalek azad hebe
ام جی دبیجن براستی جی جبو کو ام بکار بن شنگاله کی آزاد آوا بکن دوی یعنی دشارت و مرجع کی آزاد ام بکار بن بريبر اب ور دیالوگ بکن ام بکار بن مثلا لريبر اب و گهداری بکن دوی مجاهد هم تکارن بامبیشن بله ام پرسek dahi bikin gelo yani ji buna ezdiyen kul Avrupa'yı dali diplomasiye dali siyaset dedi. Jiber ku tegot rebera pot fazla gelek aliyan xo parizin tane aliye leşkerini ne aliye diplomasiye aliye siyasi je ev ji betir Avrupa jiber ku gelek biryar Avrupa'yı din yekten Avrupa'yı ku biryar parasına bilin eminak mahmur bin bane netewen yekbuyde ama disar dor peçe de unay parasın. Şengal jî bu her çend deşinore Irak'e de bejî çok astê parastin ji alî Irakê ve divir de ev diplomasî yani rola diplomasiya kul Avrupayê em karin bipirsin. يعني راستيجي مثلا دبي مجاري دا يعني بري دا دماكو ولات مثلا حتى هوا چهارده ولاتان جنوسايد بفرمي ناس كرنا دماكو جنوسايد الناس تكن في نقطة دي بيجن كو ام دخوازن شنغال جواكا اس دي جي فرماني نو بپاريسن لدبي alde وقت جواكا اس دي ام نكارن بهوريا خو بدنا مثلا هيزين جي دربه ام بهوريا خو بدن هيزا خو جوهري ام بهوريا خو بدن سياسة راست يكو ام بيجن جواكا اس دي جوخار اساس و راست دبيني Belê. دبي alde مثلا قالك جواكا من اس دي لأوروبا جيانت كي دمجاري باراستنا چاند و بهوی ازدیت ام دگال بیش هر ازدیش دوی اوروبا ببی رولی رابی يعني دشين قال الراسة مثلا دختي حكومة العراق هنا دختي هزي نافنا توي هنا قالك دست هنا لي يا أساسي مثلا جارك هذه مثلا شنقال يعني لسر لينكي خادميني دبي مجاهدة مثلا جبوكو روشة شنقال جد نافنا توي لورا بلاف كرن رولك أساسي دكا بسر ملي دبلوماسيا إزديان يا جدربي ولاد Belê. حتى هو براسي جام دكارن بيجن يعني ده آلي كارو خبات ده آسته كده خبات تي مشاندن هم جبو ناس کرنا استاتویا شنگاله هم جبو ناس کرنا ربیبری خسر شنگاله ناس کرنا هیزن وین پاراستنه لدي سجي مثلا دبي النقطة ده مثلا جارة كاي ترجي لقال تنسيقها بشنغالي را أفخابات وصبر ره وري مشاندن آلي دي ترجي مثلا ما بحثا روناسا سيكر هر إزديجي مثلا لأوروبا دناف إزدين أو لأوروبا يجيان دكن دبي مجاري زانس دبي مجاري بارسنا چاندو باوري لأوروبا پر بكوا نقاشا إزدي كل أوروبا Belê. يجيان دكن بركو براستيجي يعني قالك إزديجي شنغاري جي چون دربي ولاد لپشتی کودشین دربی ولاد براسی جه حلاندنه کی گله کی مزین چید بی جه آخا خواش زمان خواش چند خوا دور کتنه کی تیجیان کرن اش بو کورل پیشا به کی وره گرتن براسی جه مثلا تبی مجارین کو لسر چند خوا لسر زمان خوا لکولین بکن به گریدایی بمینن نین حلاندن دبی مثلا یک جمجارین اساسی برای دیپلماسی کوچاو ام دبیش مثلا اکادمی زانست Belê. اجواکی گوتشن گالده هاتی آبا کرن يعني او بكار ببا يعني ريكي جبوكو لأوروبا جي مثلا اف خبات زانستي خبات مثلا امبيشن يرونا كبيري لأوروبا يجي ورنا مشاندن كو اف زمين مثلا دنافا ازين أوروبا يجي دا استا كده براسيشي هيا افايا ورا خورس كرن يعني هاجر اف بيك ورا براسيجي امي بكاربن يعني كوچا وري بر ابو دبيجي مثلا هبونا خو بخن بن او لهيه بن جارانتي ده ام Belê. دكارم في اكيد راح تيجي بيك بينن Belê. Em gelek spas kirin havas fam. ام جي جالكس باستكن Belê. براسي ما هو ذا كوسا هم كونفرنس بدنا خلينا هم بهم كذا بيش هم جي بلانسازي كنت سيبرو جديد شو تغمريتي وبتايبتي بارسنا شنغالي جرينجي بل تماشافان هجا ما هو ذا كو بهوالا كو سلطان شنغالي ر انغو انداما بيفندين تغيير ازاديا جنين اس دي ما خواست جيشتان داوي بنخن ام جاشن داوي برنامج خوي مشارك ميبانك حتى جارك دني بمن دنا خير خوشي دما خوش